Jangan tak. Oh, ini gitu aku terus. Hai, niwan ke sekolah pada kanun pom dia kena ke pasukan menginjau kle ke siap ke jam siang jam siar kena kalau ke pasukan ke babang ha kisah isbit endang ila dap siat nomor kena ke pasur sene kena ke pasur ke babang tam na baro kumbagi peronok di baju dia babang ban bam pasur yung makabang ha kani pasyor kanang ne nomor kalong original ha nomor kani ka pasyor na rin kita isbit andang nila kapit kukudan ang neo kukwa trim ha man siya ale tarle do Suwa pangin siat yang kena pasyor. Jadi banda kok suwa kena snap ke banda jong, ke snap ke yang layo yang kena jam. Ini hapan apa? Lebih ot, dalam ot kutu, kata kelan nyuksai. Hei, saat kutu kelan nyuksai. Cimberan dah. Oh, beri ke bawah, hap yang blit. Kepor. Ndang ya repot ya kena kemne ban kelan nyuksai tinggi hapan dah. Oh, hapan su. Ketok lo ya kah? Penjak yang luksai itu ya apa dah ayo dah keding hawa dah keding kita isbit lah ngila dap dek por bangi syak kita isbit bang sa pergi pakai isbit perlo tentu ya ka pasyor ngila dap ban sian te mentapat ngila sian saya kedok siar ban kek lang kejuk por ban syak ya kena kedok siar kalau ke man syak jam kalau ke bang ha ada pingit ne perlo ni sampai ki ban pasang di dalam de hot ya ke pasyor patsa kesot ya ka hadu bakanda mi ketua ya anda ketua jong ka kana mi mata ta cek no ya ka tentu bang ada batai meneh pi makalong ka babang sisya na kapat ya pi barok di paralok kinope ya kene ka salam ta pada pikwa sisya ban mat ya kane subha yang ban sakane ka sinong ngi sini ka haitong bangin yo benyasiat subha banyak bang subha ya kane ka pasyor ka babang ha siya ka ban pi paralok ada pikwa ba bisip ya kena pasyor kena kena ni teman ada pikwa tidak bantu komen apa video ada pikwa tidak bantu komen tak kata ni belum dah kalau kata ni jadi tempatnya di Parlok Barok juga kampung ya pergi di sana ni matang gawe mah ni kuat tempatnya Barok di nompet ke depan di channel makin soha banyak like banyak share banyak subscribe ke channel ke ni mar bakalong ke persang para kasih jadi penyerap markeliang iwe ya iwe berlai sila ruban pet hadu bakut ke nyerap kolong kawe ke pet hadu bakut ya ke video timde bansu karlai timde bansu skip ya ka pet hadu bakut ke video nyerap ya iwe ke channel men pet hadu bakut we are like coba perlok dak ka buram ni cepat ya pi bak coba penyerap lem share subscribe ya kan ka channel ka jongi manik kai tong grup kublai sibon kublai sia jang oh ada ane kalong kajing sia jongi ya kedok sia ndak perlok nanti kakatu mah filai kakatu ada si pangpat katu kada siarkan entah kalau kami ngin sa ai biang ya kaneka tadi pasyor ya kaneka pasyor kait mah lele ni kami pada kisbit akapor bangi ber ya ki gini jinta ber gini sermet kimlo ki ayo imah ki masalah kita kami pada kisbit mah jumi gulung ketong sakau kalong kabat lo tenang kemte mo kamte me pasang lu kelam benar yo lo kena kelam benar temi memang kalau tulis nah kelam deh nah kelam ini nak kayu mekin pernah este kelam itu benar kalau gue mau sama mau awo deh
Alright. Ay wan lai ni, wang kenal. Ano lai ne, boy. Da ngami ikay mana me da boy. Mi ikay da ngada kenal. Pero pat pero sabi di kenal. Boy ne. Sungguh ne da. Agak kahara kutung boy. Donggi. Itu me katu. Yung no. Dile me. Oh, great. Awang pat. Ida ong ida ka boy. Ano lai bi? Benar ka manong. Ay wan lai bi. Pero. Sayur ka na. Kali deh. Abiang nih kan. Apa ong nagaktim penal. Bayar dia na. Tapi boy kemana ge? Kita. Iki dia na. Kamera. Jadi kalau lurus nih. Yo udah kerja tentu. Tentu nih. Cacana ni lepe wong gila boy. Ang kita na gitu nih. Ibatay pikir ko. Akapor bang share. Hindi ba na gawin ka ding. Lane